Ito untuk talaga na pala. Indro sa ando mo ito nangunan rin gue. Nangunan rin rin. Isa ito mata nangunan rin talaga gusto mo sumo no sa ranto ang kasi misilya mina. Memang kayak kena isuwa sana na buru-buru tuna kata kami na boleh suwa. May ano misilya mina. Ang kasi ko sana nakakata tuna na baka cipuaka. Baka cipuaka tuna besi. Yo ano na kuliah itu lucu. Na kuliah ndo ko Friday, ndo ko Saturday, ndo ko Sunday. Ko Sunday baka may kuliah ni bale. Oi, Kuliah ni bale e modi ma binakal man. ngoni toko ko ngoni toko. Ngoni toko kana ma binakal man bale. E modi ma binakal man bale. E tutubi man nga. E tutubi e baka pila uluna e baka pila. Wow. Sangka yer tobi kau nan dona pon mer sali baka cipuaka. Sama ni ngole sarren le baka cipuaka. Sarto yo le songo na may mga kau to ko may sing sarren do por to ko ro. Sangai sabi mo dan kasi ko sa wale. Sa alam mo kasi ko sa minta ko to ko nan dona ko ni kau. Yang gayan rapat ka tuan ko entan jalana. Ito rin matana. Yon jalana ito ko kinanga sa. Sangkai boro nutu serangan no mo. Ngai koko mo tomba chini tangin kita wi ala nga soya. Ngai rero ke retunta puak. Akau ke puak serangan iban. Puak serangan iban. Koko ni no na uri ni lo mana. Keruangan ni sirla sa kuto mata. Asire mata kulit protokol. Protokol yang kita mau ngomong ini. Sarto lebih kan dah. Hal mana to kapuaka lako. Do to kan butong-butong palabu. Ono misalnya tambe gina. Sarta tambe sarto ngai. Do pambal lili to. Yo puak sa kunci tapi cuma nang kasih. Boleh kata sarto kan puak ngai def tegin. Ngai te kapuaka. Mana ngai te gina nang puaka. Dia kunci tu anggas ya. Sakan ta puaka. Nanti dia boleh lemar motobat. Sa rumah sana nona kuli. Yo kesa siram dengan kawin nona kuli. Kosong. Saya nggak matanya kuli Friday. Nih kosong kecil. Kalibatan. Saya som itu nggak mana. Saya ada Friday ini satu ya sana. Ready Friday ini baru ketemu Friday. Akan mau kopi Friday. Akila ko Friday ko kecil. Apa nih lah? So bikin lebih dari itu. Kalau nanti dia boleh lah sasar rumah sana ko sa tadi. Siar rumah sana ko sa tadi. Ready sa tadi kan yang bertanggung bisa tadi. Saya tidak boleh marah betul mata. Anak kulit ini balik ko Sunday. Saya tuh mau ko Sunday ya sana. Gere di Sunday. Malu-malu mani kotel tuh mau ko Sunday. Dia mencintu mantap tuh kan kulit. Dia mencinta mau ko Sunday. Asing bertemu Sunday. Asing berkopi Sunday. Toba taruh kay langor to sing pono karaw puaka. Ya. Terus ada tampo no karaw puaka. Kagena ka bino to dundu ikan na, hindi ability. Tuntukan kino Friday ko Saturday ko Sunday. To yan to ability. Ala ko men kasi no polisi. No sa tu. Dua matang ability tagi mo gina sama imbita nga hanggang kadi bertung. Weekend. Awirin tayo to kuli. Apa weekend no di bane. Ya 6 bulan ini kalau gitu sangat iya dia.